kum shibanta ban karsan ban yarap lang yagi para driver ki baju im kendoi jakpo dakaba kamainya kali. Kanong po Sumo Owner and Driver Association kalakner laki TI Jing yarap Shaki lightly ki unit ki bahap hapo kanong po Sumo Owner and Driver Association ki bakantup yaka mauhati unit sning unit bat kanong po unit da kaba kila ai jingrap Shaki te ki driver jong ki te ki lightly ki unit da ki Marbam. Kabala penlong yaki nong yalam jong kate ka association kadai nakadaw banadu bala pakhang nakadaw ka klam COVID-19 haka district barhaka jelahi baro. Kabala jan kot menta syaka shibnai kite ki driver kimyoshu ban Kamai nakabanta ban pendap penbiang halagi ying gisem kumba julong. La IT ya kite ki Marbam syakite ki lightly ki unit daw vice president kaseng uba abok rengkat ka Jingdon rengkat uba Frankie Nongrum uba Akbar Kharkongor rengkat ki President bat Secretary bat member jong ki lightly ki unit. Ya ingo ibe teragerat ng bunong kap lai nigalat kemudian diulang son jom Sumo jom kami away tapi tak kan Jingwan shop yang COVID-19 yang tajong di driver option di badan aku setri jong ka option di boy di kuat menjadi soba benai soba bergerak mentala si arbenai tam kumsimlayo su benya Kamai kaji dari kumuna option ini di romba yang adalah ini ngai burom niki boleh flight port nang menyerta menyerok siang lem di driver option di wilayah kan wilayah bun di ya kendu Rubun bertimjo su benya Kamai kaji bergerak dari song ayam sam dari option the high mat Shaki menurut menjarah dan island seperti si kilo hal kilo guys di bitor Marbam dari menjarah Marbam entah Shaki menurut benya Marbam menjarah demi dan option